Macca timore 15. Farisa en e sariyankoɓe gummi Yerusalem ngari to Yesu namni ɗum mbi, holi ko waɗi almuɓe maɓɓe ina ngoofo aadaji taaniraaɓe men ɗi ngati ɓe coɗotako hade maɓɓe ñamde. O jaabiɓe o wi, ononne holi ko waɗi oɗon ngoofa yamirore Allah nde oɗon ndewa aada mon, ngati ko Allah wi teddin yumma e baaba ma. O wi kadi kala bonirɗo yummum walla baamum needi ina foti wareede. Kono onon mbiyoton ko so neɗɗo wi yummum walla baamum ko ponnomi walliddema ko mi resani ɗum Allah, on soklaani teddinde yummum walla baamum. Ko hono noon pirtirɗon nafoore konngol Allah mbele wadde ko aada mon yamiri on. Naafigeeji annabi Esay longini e mon goonga nde wi, golleñol teddintami tan ko e haala, kono e nder ɓerɗe maɓɓe aɓe goɗɗimi. No ɓe ndewirtami ni alaa ko firti hay batte, ngati ɓe janginta ko aadaaji yimɓe elle ko jamirojam. O noddi yimɓe ɓe o wi ɗumen, keɗoɗe kadi paame ɗum ɗo, wona ko naatata e hunuko neɗɗo tunwinta ɗum, tunwinta neɗɗo koko yalti e hunuko mum. E on saha almuɓe ɓe ɓattimo mbimo, beeli a tini Farisa en ɓe mettani nde kalɗa ɗum nde? O jaabi o wi, kala puɗol ngol baabam gonɗo dow asaman o aawani koko ɗoofete. Gacceɓe ko ɓe ɗowoɓe wumɓe, so tawi gumɗo ɗowi gumɗo kañumen ɗiɗo fof jenata e dowru maaru. Pierre ƴetti konngol wimo, firtan min ngol konngol. O wi, beele ononne on paamani ha joni? On paamani ko naatata e hunuko fayi ko e nder reedu, kadi yeltirta ko e terde ɓandu, ko yaltata e hunuko iwi ko e ɓernde. Ko ɗum tigi tunwinta neɗɗo, ngati iwata e ɓernde ko miijoji bonɗi, duñoji neɗɗo yo war hoore, yo jin, yo fiji, yo wujju, yo setto fenande, walla yo bonnit woɗɓe. Ko ɗum woni ko tunwinta neɗɗo, kono ñamde tawa soɗaki tunwinta neɗɗo. Caggal ɗum o ummi ɗon o fayi diwan Tir e Sidon. Debbo goto Kanananajo koɗɗo e on diwan ari to makko wulli wi, ceerno anum Dawuda yurmami, miyam debbo ene moola seydani kadi ene musana feewi. Kono o jabaki mo ni. Almuɓe makko ɓe ɓatti ñaagimo mbi, riddu o wayi amboni rewe men tanomo wulla. O jaabi o wi, nelami tan ko e baali suudu Israila majjuɗi ɗi. Kono debbo o dicci e yeeso makko wi, ceerno wallam. O jaabi o wi, ƴettude ñamiri sukaaɓe rokka ɗum dawaɗi fewani. O wi, ko gonga ceerno, nenne de dawaɗi ɗi koccindo ñamri joomumen ndufnde. E on saha o jaabimo o wi, debbo kowoni ko an mawni hoolare, ya waɗirane no jiɗirɗa ni. ɗon e ɗon ɓii ko debbo o selli. O ummi ɗon o takki daande wendu Galile, o ngabbi dow haare o jooɗi toon. Yimɓe heewɓe ngari to makko, ina ngaddori gila e laƴooɓe haa e wumɓe, haa e galluɓe, haa e mumɓe wondude e ñawɓe woɗɓe heewɓe. Ɓe pawa e yeeso makko, o sellini ɓe. Yimɓe ɓe kaawa no feewi nde njii mumɗunooɓe ina kaala, gallunooɓe ina mbi kes, laƴannooɓe ina jaɓɓa, humnooɓe ina njiya. Ɓe ngoni e yettude Allah Israila o. Yeesu noddi almuɓe mum wi ɗumen, ɓerdam ina heewi yurmede faade e ɓe yimɓe, ngati ko hande waɗi balɗe 3 ko ɓe gondi e am, te ɓe ngala ko ɓe ñaami. Mi wawa ruttindeɓe tawa ɓe ñaamani, woto ɓe jande heege e laawol so aɓe koota. Almuɓe ɓe namnimo
mbi holi fof to dañoten ko ñamminɗen ngal diɗɗal e nder nde ladde tuula heela. o namniɓe o wi no foti looci muru jogi ɗon. ɓe jaabimo ɓe mbi min jogii ko looci 7 wondude e liikon seeɗa. caggal ɗum o yamiri diɗɗal ngal yo jooɗo e leydi. o ƴetti looci 7 mburu ɗi wondude e liikon kon. o yetti Allah o taƴi ɗi o totti almuɓe ɓe pecci ɗum yimɓe ɓe. kamɓe fof ɓe ñaami haa ɓe kaari. almuɓe ɓe ndendini taƴatine keddinoɗe ɗe ɗe kebbini cengele 7. ñamnoɓe ɓe fof ko ujunnaji 4 gorko tawi rewɓe e sukaaɓe limaka hen. caggal ɗum o ruttini yimɓe ɓe o joli e laana he o fayi diwan Magadan.